ni iby'agaciro n'icyobero kuba muteze amatwi radiyo y'agaciro. Uyu munsi ni itariki 23 Gashyantare, ni umunsi wa 54 w'uyu mwaka, ukaba usigaje iminsi 311 ngo ugere ku musozo. Nitwa Nizeyimana Private. Bimwe mu byabaye kuri iyi tariki mu mateka nuko mu mwaka wa 303 umwami w'Abaroma Diocletian yategetse isenwa rya Kiliziya Nikomedia byatangije imyaka 8 y'itotezwa ry'abakristu. Mu mwaka w'1861 Perezida Abraham Lincoln yageze rwihishwa i Washington DC. Uyu yikangaga ubwicanyi bwavugaga ko bwamuteguriwe, bavugaga ko yari bwicirwe Baltimore muri leta ya Maryland. Mu mwaka w'1898 umwanditsi Émile Zola yafungiwe mu Bufaransa kubera igitabo cyitwa J'accuse, kuko cyashyiraga mu majwi leta y'Ubufaransa. Mu mwaka w'1900 muri Afurika y'Epfo Ababowazi n'Abongereza barwaniye mu ntambara yiswe Hatsi Hill. Mu mwaka w'1903 Cuba yagurishije Guantanamo Bay kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1905 mu mujyi wa Chicago muri Illinois, umunyamategeko Paul Harris yahuye n'abashoramari batatu basangira ibyo kurya bya saa sita mu rwego rwo kuganira ku gushinga umuryango Rotary Club kuri ubukorera ibikorwa byabo byo gufasha ku isi yose, ukaba ari wo muryango wa mbere ugamije gufasha wabayeho ku isi. Mu mwaka w'1941 ubutare bwa plutonium bwakozwe bwa mbere na Dr. Glenn Seaborg. Mu mwaka w'1934 kandi dusubiye inyuma, Leopold wa gatatu yabaye umwami w'Ububiligi icyo gihe. Mu mwaka w'1947 ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubuziranenge International Organization for Standardization ISO mu mpine z'amagambo cyarashinzwe. Mu mwaka w'1998 Osama bin Laden yashyize ahagaragara inyandiko yise Fatwa, itangaza intambara ntagatifu ku Bayahudi n'abakuruwaze, ashaka kuvuga Abanyaburayi n'Abanyamerika. Mu mwaka wa 2005 mu gihugu cy'Ubufaransa hagiye itegeko rigenga ikoreshwa ry'ijambo ubukoloni, bikaba ritaravuzweho rumwe na benshi, aho ryategekaga ko mu mashuri yose hagomba kwigishwa ingaruka nziza z'ubukoloni bwagize, ariko ryaje gukurwaho mu ntangiriro za 2006 nyuma y'uko abaturage barirwanyije ari benshi. Mu mwaka wa 2010 abantu kugeza n'ubu bataramenyekana basutse litiro zisaga 2,500,000 z'amavuta akomoka kuri peteroli mu mugezi wa Lambro uherereye mu majyaruguru y'Ubutaliyani, bikaba byarateje ikibazo gikomeye ku bidukikije. Bamwe mu bavutse kuri iyi tariki ya 23 Gashyantare mu mwaka w'1965 Michael Dell, umushoramari w'umunyamerika, akaba ari we washinze uruganda rukora ibikoresho by'ikoranabuhanga rwa Dell, nibwo yavutse. Mu mwaka w'1969 Damon John, umuhanzi w'imyambaro w'umunyamerika, akaba ari we washinze uruganda rukora imyambaro rwa Fubu, nibwo nawe yabonye izuba. Mu mwaka w'1981 Gareth Bale, umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umwongereza, nibwo yavutse. Mu mwaka w'1983 Mido, umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umunyamisiri, nibwo nawe yabonye izuba. Mu mwaka w'1983 Emily Blunt, umukinnyikazi wa filime w'umwongereza, nibwo yavutse. Mu mwaka w'1986 Emerson Dagancielsao, umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umunyabrazil, nibwo yavutse. Mu mwaka w'1986 Skylar Grey, umuhanzikazi w'umunyamerika, yabonye izuba. Mu mwaka w'1988 Nicolas Gaita, umukinnyi w'umupira w'amaguru wo muri Argentine, nibwo yavutse. Mu mwaka w'1989 Amara Baby, umukinnyi w'umupira w'amaguru nawe w'umufaransa, nibwo yavutse. Reka dusoreze kuri uyu Dakota Fanning, umukinnyi wa filime wavutse mu mwaka w'1994, umunsi mwiza w'amavuko kuri bo.
naho bamwe mu batabarutse kuri iyi tariki 26 Gashyantare mu mwaka w'1447 Papa Eugene wa kane yaratashye. Mu mwaka w'1848 John Quincy Adams wabaye perezida wa gatandatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratabarutse ku myaka 81 y'amavuko. Mu mwaka w'2007 John Ritchie umukinnyi wa football w'umwongereza yaratabarutse. Mu mwaka wa 2008 Paul Freire umubirigi wakinaga isiganwa ry'imodoka ndetse n'umunyamakuru w'uyu mukino yaratabarutse. Mu mwaka wa 2010 Orlando Zapata waharaniraga uburenganzira bwa muntu muri Cuba yitabye Imana. Mu mwaka wa 2012 Peter King umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umwongereza yitabye Imana ku myaka 48 y'amavuko. Imwe mu minsi mikuru yizihizwa ntitwasoza tutayibabwiye. Uyu munsi harizihizwa abatagatifu Polycarpe w'Ismirana na mutagatifu Isabelle w'Umufaransa na mutagatifu Serenus. Bagira iminsi myiza. Turabashimiye ko mwakomeze gukurikirana Radio Agaciro. Iki kiganiro cyitwa ibyaranze umunsi mu mateka.